Kita wanje nyomba bu na ikiwa kana ntwa ngabana kawera ntwa tulimilangire twe kumantonyero mwanka kaongo turata twe kuba gwe tare onde muntu ndaga itia tembo kinya areta ikuba bara ditu kuigwa kana ntwa ngo gira titira ntwa te kula tutera thina kaire tukauma tumetara mine tukana mpea mwanka tena mivwa kaongo minde na tete kulima twaiti yebi tuboega ndeta Jafet Kenywa na ndo ntonyero aja na barabara ni atunogetie muno ini mwanka nandi inkwa nene keno ikinge muno ndo nture ye no ntu barabara tutumba kwina magaiti nto migurura barabara rai na ninkuona nandi tukomba manto ya buina ndi tukomba kwina magaiti tombe gwita kulima mimbe yetu no ko ngabana na itete ngo nyingi itora twere tumweterete guku na kwija ngabana no kuwa na kuthi tuli aja uyu abo centro ala ngavana wetu a excellence honorable Kawira Mwangaza aigitwe kiriro gya antu bantureji barabara ya kuma gitone mwanka kaongo market iturete akarithina muno bakamato ingari cia kinyana kuete igusukuma teri itura icumbulite antu na kuthukia mabati ja family ira kwira barabara ruji rwa mbura batetaira nontu batiri na ndi ngavana wetu through MTF na program era itawa flagship program imbeza cia ngavana Chiongwa ya guthithia barabara ya kuma gitone mwanka kaongo market ne ri barabara ije ridithirwa grading thai turi aja machinery on the ground and very soon ikambira kuthithwa dumping ima maragita ma road zetu ya MTF kenda yumba ku processwa barabara ikirwa andiko igikompactawa kwa akariba ntureje barabeta kulima na bagaiti antu barabeta sukuru kuna sukuru nyingire na aritani beto bakethera bigita na ngari ciao bwega